Dimapur Ao Baptist Aruku Kemecer pungu achungba pencungmung amungba tenengnong Arukui school ka labukte Mika noklang tuku tir asamgam limited Aser Mika noklang tuku tir beze Aruku general meeting nong School teneng Dimapur Mission School da achatse limited Mika noklang tuku tir tuku kem Class tuku asir ter amanuka Dimapur Mission High School da acha asir anu manani school terin lukpanong mi ana anakam class ter ka asir ter ana arts stream tashi amanluka Dimapur Mission Higher Secondary School da char tanu dashi takuk nong noktaka lir ipa school ya February pungo Mika noklang tuku tir pungukam Shri KLGC Minister of School Education Government of Nagaland achanga labukse School labuker kemecer pungo achungba pinchongmong Tesi ba mapang mi parabang shiba umanong achimdakar mi ana terkam February Matsir Truk ne Shri Niwan Konyak, Honorable Minister School Education, Nagaland, Chief Kes Chauka Kanga Mirakata Munguko. Kem Simertana Tichaklan, Arukui, Nakchitong, Asir Timla Tachung Yor, Sara Sadama, Matsichang Anip Aloa Tamayutsipa. Tane Dimapur Mission Higher Secondary School Sungtung Nong Takuk Sungchang Tachung Aiga Tangdaki Tane School Ten Sintak Tepa Tan Northern School Temikat Nungi Tang Mase Saga Tisem Talang Nungia Arua Azanger Asunong Parnok Sindin Simbong Team Tem Angadida School Bus Service Mi Ana Tertenet Kam Nungi Tenzakuko LKG Aser UKG class term mi anak pungukam nungi tenzaka Mandatory method of teaching Tisayo panong achimdakar Mandatory grant tisayor demi saywa arutaki Ipaya achanga tanur demi bi klasi changra aror bi temang nong tashi da alitse tukulok nong temerik shisatse alitse lokti nong shilam tachung akitse parnok sasa zilutse azungtse aser chimbitse angazaktaki school nong kamsha akiba sentong tungtibangkar tatse aki yamay lamsa deber Parents teachers interaction Ipaya kemnong anapan pusa akar Aser ipay achanga school nong inyakyam achak Tali tachungba akamer Aser tisayortem Aser tirapor na tsungda shisa tachung lamsa teper World Environment Day Ya kem siya chun punguna amungwer Takama ipa anukunong tisayor aser tanordam achaki shilam akia school compound aser temikat nung alibat tisem temerika liase aser suntung tachung yang loa alima nung alibat kaji sarina temupung aser suntung litung achak mima amshitse tangadat pa tachung akatse Teachers Day Kamsha tisayordum anukwa kanga matsenga rita munga arutaki. Talisa tanordami tisayornam kunang tudushi akaja sentung tachung tipa yang lor amungor. Ipa anukunong India lima chiwanong tisayor tachungnam Teachers Award akatser. Dimapur Mission Higher Secondary School nungiya District Aser State Award Tisayor Aymer Inlay Ango Aser District Award Tisayor Mary Gangabam Chameri Ango School Retreat Ipa asung sashi suntung ya Kemsya akar Aser ipa suntung nong Lai shirmungen Aser tsiram tanala sempet tachung akatpa tinzakar Chauka Tisayor Aser tanordam Acha kanga tumwa tsingwa akir Ipaya akaba achanga Bisasa mazuk tetpa tanordam Aser mamangerdam kibongdam nungiya Tanordam Jendi
pi tashimait medita zingram bushya takum nong tembelenshi chindi angor asir ipaji achanga school nong tachangzak tachung anguba kuli aika lir literary asir sports week zungshi medet asir sai sabungya kagad rijo achak nong tung tipang tipa mapalir kemsya mapang akhir shisa liuktak akat pa sempet temai atuk takcha kan o asir maparan palalanong pi sempet yari tutuk tepa akhir asir sai sabong palala asayar Children's Day Confed Day Ipai India lima achungwanong Tanordam anuku among ba anuku tan kalami November 3 pazine Dimapur Mission Higher Secondary School nunga amonger Ipa anuku nong desire demi shilam palala akia sundong tachung yanglor amonger School Counselor Kam Jablin Mi anna terpungu kam nungi tanzaka school nong tanordam asir desayordam tanila chiyong tsiden takam yimya yempong asir chakla liru nong tali tashi itakcha anip alor mapang apan desayur asir tanordam kurat asir dipilam tsidam laden lamsa depa achanga aika tumwa tsingwa arutaki ano Itasya anuku kahalateter la linis banong desayurdam mecheta tulongchem sara sadam akibatan kalami desayurdam rongnungi sara sadam sepka tenteta school nong sintakpa kuritam pena sara sadamer Dagam kakashir tizungdak nuklang tenetsir ter assembler asir principal, vice principal, supervisor, chaplain kam counselor, desayurtem asir non-teaching staff, achak aki lir pazilier. School dak sintak pa tungti pang tinyak tsi, tilamtit pa asir tirinlok, inyak yam achak school governing body achangadang akir. Tang school governing body nong Mr. Ki Tamchen Chamir, chairman ni Anyer, parnok takutet asir tatangshi napu tukulir. Asunok achaki meteta achang shiba, tesiba kam ana. COVID-19 wara achanga tanga mapang ama school labuka class makita taka online visual classes akya liase. Ajiuda desayupa asir tangazakpa nong tamakuk maludaksi takuk tulu nong akya aruba lamsadaper. SCERD asir NBSC tuyupa ama kamsya class tilamsa achak tatitang palala akya arur asir kakachirtam ay kadi desayuri sayupa timi angazaka tatitang nong takuk tachungwa arutaki. Takam tashinong HSLC asir HSSLC tatitang nong result takuk anguparong nong Dimapur Mission Higher Secondary School tachungwa rong nong tana arutaki. Zingram tauchi asir asin arugu tamang sara sadam achanga tauba kamdam nong HSLC tatitang nong state timatipa chinchang nong Miss Sangar Banlat Sitir top 6 Mr. Golam Sabar top 3 asir HSSLC tatitang nong Miss Rose Chami top 8 tangwa arugu asir school nam kunang nungsang tulu bener arutse. Takam mi ana matsirana HSLC tatitang takuk angordam ronungi Mr. Muhammad Shabazz Sheikhi bookkeeping asir accountancy subject nong state subject topper ango asir English, Science, Maths, Social Science, Alternative English, AO, FID, bookkeeping asir Environmental Studies subjectum nong tanur tenummer pungi distinction ango HSSLC takukurong nungi English, Alternative English, Pol Science, Economics, Sociology, History asir Education subjectum nong distinction tanur matsertinating walias School nong Computer asir Science Lab Itagi equipment palala amsya
sayuba achanga tanur temi parnok tanga zakti temelaba anga zakar asir tali changra pangra taksir school library school staff asir tanur Shisatzi tasen rinlokzi asir parnok taseng pa watang nong Yaritzi asir takampeyong amshia angazatzi school kagat nang nong nang takpa kagat tapu palala yualir. School inyakyum achak Dimapur Mission Higher Secondary School website achanga sadak chima angutzi asir tungtep ratip nang taktama ipa achanga matiplatzi akok. Nang tak madidner demi school website www.dimapurmissionhighersecondary.school.com nong rebrangtse ako. Kam summer tenit sungda Dimapur Mission Higher Secondary School nong zungtit pa nuputa chung ay ka alima chunga nong mapapalala nong tenzak pa angor. Tane asin school cinchang ta chung tipa nong noktakalir asir ipaya sushi asin arukutang asir tineng tita metichiaga nupurtam kui nakati lanmang palala nong yariu ko nanok achak nam tineng sang agatsir. Ipa school ya asin aruk school asinong asin arukupur achaki Sara sadam nong manani nungita yaridak siner da temibi shiba ula sangok sir. Tanaiba among na tajung asen kamdatakpa isu Krista sir sharupa nokutulunong idagi tana Dimapur Mission School Higher Secondary School Sunday no atenza sushi amang bapur kui nakada aitugu no nokajak menden tenong nong penlashisya gizger idagi asen sana kiranir asno kalami longchemer asno kalami longchemer zengam denang asang banong asir zengam nam tetu sya gatsubanong asno ajak tumwa zanguzi asno ajak isara sadama adadida ipa ja shisember asar no tali saidagi sanaker dikanber tuklang tenzager no ajak tang tani ipa sabang unok mission school nam akatsuba asushi kangadang penlaba aja lam sadaber asyama asnok longjembanong zengam dali senzu wangshi daktside Tane sendong lenir ni Mrs. Lolan Munglalongjar assistant teacher asir zengermu asenok tangi abenze Mrs. Meren Sula chaplain Dimapur Mission Higher Secondary School asenogi sendong renama penaroba ajak akiunga audang anu zengermer daten ba zengermer linis ba zengermer tumua zaten zasushi ajaki sarasadama dadi tang ipamabang asenok ajak kalami longchemer kanga Adenzi kan zengdang bater pungu koyarianir asnok aja kalami longchimer noktaker iba kan adenzi. Shall we all turn to hymnal 15 and let us all rise together and sing.
aliba sindong nong tumuwa zimbishizaga Sarah Sadamzi, idagi Dr. Samuel Lunkamer, Duncan, Badang Aragi Sarah Sadamzi, maybe share. Sarah Sadamdi. Anong asir alima ajak yang losang ozumadak kamde takpa keyboard takam tsungar. Iba mai ne chirtam ne taklam ki labuka na kalamtse kuda changratamtse. Ne tamashikan tana na kalamtse kuda topalatse. Ne o zinga ne o angatse kuda tumuatse lir. Asar chuta iba tamashi among ne tulu. Ne chirtam ne taklam taki arwaki ne kantana ne uzanga ne o angatse iba maungkaya kuda tulu lir. Iba tumuatse sushi unuki nanam tenang sang agatser asar kunang nang sang tudushi ajak na miyong asar nanam agatser. Kibubat sangarm tanap ne chirtam kui naka na kalamta sushi aitam na lir asar mitia changa na kalamtaki unuk ajak molongchang kasar tanalanong kasar na kalamtse unuk nam tawucha kajang da saras damer. Unuk iba mai pala na kalamaka. Kibuwa na chirtam ay kadang nanungi tawucha kinalir ko. O kibuwa tsangaram shurnoksa nanungi tawucha kinalir. Nai parnok tseze ne tawuchi tajak tanjang asir ne tawuchi sayuang da ne chirtami saras damtser. Ano ay kadang kibuwa temang no mokmin paner manami timtama lir tanapsi milalir. O kibuwa tsangar parnok tseza ne tanapsi taga songduga 공시아 안압장니 다 네아로고의 사르스담체 아노 아예 가당 기부와 나농이 팀라 말리 기부와 도무농 저르파 마샤브나 자시스다 망이말리어 오 기부와 청아 나의 파록누마 네 기부와 대성석 단합체 나의 아카장마 다우치 아카장마 다 사르스담체 오 기부와 청아 이듬 팀듬 발랄라 장아 달리당 나트밈 종가의 독스 달리당 나트밈 장자스 달리당 나나 사로스 아슬 나머드스사 나트침비바 당한트바 이듬 노포듬듬 나이 모아장 아카장다 사라스덤츠 아노 타느 달리사가 양이 오즈 디마푸르 미션 하이어 세컨더리 스쿨 기부바 청아 바룩 아수시 멋졌다 아몽바 뒤발리어 기부바 금 스멀트나 따시 오즈 디마푸르 미션 하이어 세컨더리 스쿨 나이 아니어로바 다즉 드모콩 타곡 타마곡 다중 타마중 아착 아창당아 나이금 스멀텐데 다시 아니바 옹우탕 오 기부와 청을 모누키 너당 강한당 발랄 너드는 강한당 아상하고 만나니 기부와 principally 아니어 board of governors faculty staff students 아착아 소시오누키 두모아 쯤시자 사르스담츠 이바 스쿨 만나니당 더는녹바마농 다중바농 이네가우츠 사유트다우츠 나이바 스쿨 나이 모아장다 사르스담츠 이바 스쿨아 장아 아이얼상월 젠디당 너트미임농 아인바 단월점 아독스 나마닷바 나앙아닷바 단월점 아독스 런니얼 다중 아독스사 이바 스쿨 나이 모아장네 다운키 두모아쯤시자 사르스담츠 단합 기부와 이바 마오노기 탄스가 오누키 이미야 발랄라농 나 그럼즈 탄적상 오녹 토롱첨농 나 테낭 나이 오녹 섬당항 나이 오녹 아니양 아슬 모아장다 사르스듬처 달리사가 기부바 만드니 아니르 실라마키 쭈브로 아착 나이 토마바농 나이 아중가다 나이 암샹 달리사가 나 텐즈클 시바이 너오 토루 분나루츠 얼누마 분나루아마 나리르 나이 라타감 나이 아중가다 나이 암샹 아슬 라샹아 오녹 다선더버텀 아착 타샹적 투모아츠 당한스바 분나루츠 나이 오녹 섬당아 모아장다 이바마봉노아에게 텐즈클 이바타칼라 마담다시 내그농 반당아 유자 투모아츠 자스가 사르스드mer 나이 구담 농어야마지당 상 아멘. Sindong Lember Asim, Voice of the Children, primary classes. Now I give the time to the primary classes to come and take your time.
Hello everyone. The primary section of Dimapur Mission Higher Secondary School will present a short play. The title of our play is Voice of the Children. We hope you will like it. Mommy, can you please help me with my homework? I cannot do it alone. Ish, I'm very busy. You go and ask your daddy. Okay. Papa, can you please help me with my homework? I'm in the middle of a work. Can't you see? We will do it later. Okay. Papa, my assignment. Ish, I am too tired. Just do it by yourself. Dear Mommy and Daddy, thank you for providing us and attending to all our needs. We know that you are working very hard to give us a comfortable life. But today we ask you something that money cannot buy: your love, time, and attention. Tell us I love you, hug us, listen to all our stories, for these are the things that make us feel loved, safe, and secure. You, come here. You lazy girl, never study hard, always fail in your exam. You are good for nothing, go. That is my friend. She is always scolded by our teacher because she is not good in studies, but she is a good artist. Look, she made this for me. Respected teachers, we thank you for your hard work and dedication in teaching us the lessons that we need to learn. We can be challenging at times, and your hard work may not reflect in our report card. But please remember, amongst us, there is a student who is an artist, an entrepreneur, a musician, an athlete, who doesn't need to get the best grade. Do not judge us with our marks, but support us, encourage us, be kind to us, so that we will become the better version of ourselves. Not everyone is born to become a doctor or an engineer, because we are not same, but we are equal. Equal in God's eyes, unique and special. After all, we are God's masterpiece. The Earth climates depend a lot on its oceans. Hi. What are you doing, John? I'm studying for my exam. Shh, so sincere. Come, let's go out. No, I have to prepare for my exam. Yeah, even I have lots of things to study. But see, I'm here to hang out with you all. Just come. Let's go. Dear youth, keep educating yourself and focus on your studies.
Don't follow people's negative thoughts and beliefs, nor the culture. Instead, inspire others to follow you and be a role model to your society, family, community. Try to spread humanity and unity among others. You will shine and will achieve whatever you want if you keep working hard and dream more. Dear Church, we as children of today and leaders of tomorrow are so grateful for all that you are doing for us. And as we stand here, voicing out our hearts to every section of people in the society, we also pray to see the church going in unity, love, honor for God and for one another, being forgiving and above all caring and serving heart. We also ask of you to continue to protect, guide and lead us as our mommy and daddy would do, so that we may all grow together and see the fruit of the Spirit, bearing fruits in our life and in our land. Galatia, Pongo, Mr. Anna, Mr. Asen. Asunugitang ibamabang, tsengermi mua tsibanungi, tershilem, aser tepenlaten la pendemba mabang alize, aser iba sentong acha yang za sushi dege asen, Pastor Reverend Kika Jamir, padang asendangar. Tulu waja ke shilam agya kan garden de kan zengdang ba noklang khaser samarism hymn number 133. Tama
이바들 라기 닥사서 시아스 노가 작은 노닥대 덤몰로자노 사라스 마라당 니 아스노가 작은 노 사라스를 덤모아 츠바츠름 아노고돌로 소시나드 노가상을 아망바보르미 더실람 덤모아 츠틀라 따곡틀라 뜻플라틀라 안마리바틀라 기르스나 아자동이 내랑이 덤틀라 덤분하를 기보바 오늘 마방기양 오늘 타날라노 마네냐기양 선디 호나기양 이래 마작 나선 저왕 시아소시 내들라 마랑 번을 독설 기보바 달리 미시르짱 달리 머리드짱 다날라미 아이나롤 이바들라 마랑 룽왕 아서 기보바 나선 저왕 시아소시 기보바이 달리당 아중고다나이 알리마 아작런 이바들라 선봉나이 암시양마 기보바이 바노고노 뜻들라르 마작 달리 모아장 아슬나가 노당 이바들라 밴당아가자 이 수다나노 티앙로르 서만 사라스르 미다바종한 나이블로 마바나상 아멘. 아스노기 신동 넘버 봉오지 당 아기즈 상루 Miss Purjungla, Mr. Sandy Tidir, Tanabungla tang Dimapur Mission Higher Secondary School nung class pungunong azanger, anong jitang Sandy Aser Purjungla nem mabang agatser. Kuda temen ratse ke shisadak wichu Dimapur Mission Higher Secondary School yimkung nakrangsa akam takut kungro sangpang watsua pungchen ti yang artetak kemera Dimapur Mission Higher Secondary School lipachen da jong sayur nai Mangdang tasin angudak, nakla tasin angudak, ke shisadak wichuna, ke tajung shiba mi tungshi aser ke linipa achuk,
ayung pangzi ayumatem na nungi takam jinjang alang tutsi tashi ayumer. Kam terduku tir pungu nungi temadi pa tashi nung. Teputi Dimapur Ao Baptist Arukwe kene danga teka michiu. Shisa liu tapensa angudak kagat ricu yang erjat. Tila dipa jenjang nunge cer anna buba jenjang dashi tungdet suguni anap tangsya mupung tanap manung ke sisadak lucui asemer memedadi ita anuku si demer manani sisa tasen rulukur yasidang tane tepriba akamer ke sayur nong tali asanger Yehova cengermi kudakor sisa apuk jangma uzu tesayur nong anu manani. Dimapur Mission Higher Secondary School na alima sisa liuk angudak tang mas ipai tanla tera ayang dak ayung kem tseki cengerm aser aruku nak citung tung tetak sepa ricu hoi takem aser anuku mezengdangi tani tebelam memedet bendanga akat sepa sisa liuk lui merdem tulusang sengram tenang sang die nercek chung cendang senga penendar ko ali ayam senga aneng ita betino tunga nemetsi aduguguni nercerdem alima tasim depa palalanung arideptang tasita takuk angutse ne sisa tajungagi manini nekangni ke kagat ricu imti tuyung nung lemangi mekat panger nang ja peti prang si madam na sangwa nebur demi penzer putu peri po atap madam lungsya takam rang pen semetema yang lu tetap alima cupa mulu tetap kutakor usang bener cindi atok tak kemara kagar ricu kuta temenunga ce sisa syedam ajak nok cidung tungdet cesa amang sangwa miti demi pa temadi pa teka agi awa panga anyang ma. Amen. Sindong number 3 Dimapur Mission Higher Secondary School staff Aser Tanortam Adama Sarasadam Zizi Mr. Dushi Longkamber Mission Director DABA Tang Ibamabang Asen Linear Namakzer. Teachers are some of the most selfless, giving, caring individuals in our world. Your goal and ambitions are in seeing their students succeed in life. And many of us have our teachers to thank for who we are today. And as you serve as a teacher, we continue to pray that you will be a blessing for many of the students and that you will live longer to see your students growing up, leading the whole world. May God bless you all. Dimapur Mission Higher Secondary School, Asanuk DABA Mission School, Tana Parnuk Asushi Machita Amongar, Aser Parnuki Unuk Agatsaba ni Kartlam Sadapsa, Aser Asanua Chaki Shilam Akia, Kalame Sarasadamsa Lokti Sarasadamka Ayungzakar. Idam Unuk Tam Amsha Sarasadam Naksaner. Mazang Bubano, Tauba Kam Anna,
COVID-19 ajanga aji physical class makidati online class system akiarogo saga NBSC examination balala talisa class 10 12 no kanga chunga takuk anguba usang asunu ajagi balasata zengoko aser ngogo ibama tashidak wara tamajung aki tasayur aser tanurdam singada madungi takung nong kam tembang dakseba sushi sangramnam tanong sang akatsidi tanababa sarasam unak tauba kam ishika chaktang nungi asunuk mission school nungi class ter aser class ter na tatidang no toppers aduk takseba adama sangram tanang sangdi tasambuba takam 2022 kam school mabang sidang nong physical class nagoko aser tang dashinong class A nong A class ter na dashinong students ajak agi nuklang tenetser terser asamlir aseidam ji tasayur semerser tenet aser panuk non-teaching staff nisong truk tajanga students nuklang tenetser terser asamji anapalwa masa ar idam students dam aser staff dam adama asnuki sarasam no yaride number bazu mission school achayang sa adama school governing board ka shimalir parnuk takam aser kibong dama sushi sarasam sidi aruku sendong palala maba palala no amangba purdami nebu angati shi satsu asrungsen tanlaba ajanga aruku mabadam tali awawa inyak tater aser tanukoba jinjang dashiga nong Dimapur Mission Higher Secondary School Dongali ibaya governing board ka parnuk ani balam parnuk shisazu parnuk rungsena janga sara sadma parnuki tanla agatsba nungi iba temuwa sedemya asnuki ajang share governing board member aser parnuk kibong damasushi sara sadem sede pungububa nong jugo asnuk mission school noa takam nungi linuk ajungwadan kalami new education policy tanzaka our anongji taktang timba aser muabu desadam tuluba nungdakar iba nuklanong arguya sarasadama kihuko yimdak aser iba Newland area nonglir aser Newland district nonglir sorry biga matser beze alia yangji school kuda tanzaka utse asukuma autse sarasadama sendongdam adongba mabanglir anongji asno campus tasengka develop sa autse badama shisas asir sangramiano rungsen mua changda sebaji asno chagi sarasadno nungita yaridi we would like to have a prayer together. Every one of us, let us all join in our prayers. And during this time, I would like to request each and every one of you to pray for the church as we continue to do this school ministry. And we also would like to pray along with us in giving thanks to the Lord for bringing the school thus far with good, excellent records. The success records. The church has been able to do in a small way, but the teachers, the staff, the school community as a whole, even the students included, you have tried your best and you have given your best in the little effort that the church has been doing so far. And therefore, let us give thanks to the Lord for taking us thus far. And as a church, we welcome you. And as a church, we also continue to encourage you with a very special Bible verse that is found in Exodus chapter 18, verse 20. Teach them his decrees and instruction, and show them the way they are to live and how they are to behave. May the Lord bless each and every one of us. Asno ajagi, shall we all have a mass spoken prayer? School association asno ajagi kalami sar sande.
Kibuba iso nenamdang tanong sangasir tadusya agatsir. Netamuwa tsadama chaka susyong gi palar. O kibuba netamuwa tsadam netau chim lipilam tulu. Nai iba arugunam maung ka agatsiba susya tanong sang agatsir. Tane tanur demi koi nakadi ne usang pruka unuk tan chambir. Cengram idam unuk nekagyang utang. Unuki angasinang kibuba nai na arugo masenduki nai unu mimer nai unu yarir datali changchamadder o changram nanam dang tanong sangasir tadusya atsir he kibawa to muwat sa damaja sushi blar he nai muwat sa ba school ka ane palwa iyak sa sushi kibawa nai kuba nakla tulu yor iba arugunam iba mangdang asir iba sendong atsir Jangan mibai unuki inyak tetsi nedang tahu cimisir nedang temuat semisya sarasadmer. O Lord our God, we come together into your presence with a heart full of thanksgiving for what you have done in our lives, and especially this morning to the life and ministry of our school, the Dimapur Mission Higher Secondary School. We would like to continually pray for the teachers who are here seated with us. We pray for them in the difficulties and in the different situations that they face. When they are being discouraged, feeling defeated. May the voice continue to speak in their hearts that Dimapur Ao Baptist Church is praying for them. And in the many achievements that they have come across because of their gift, because of the talent, may they be reminded that it is through God. And we need to give thanks to you, O Lord our God, for whom we need to give glory and honor. And as teachers, as students comes together, uplifting the school in the best that they can, we continue to pray that you will strengthen them, you will guide them, and you will mold them. The church as a whole, we give glory and honor for the burden, for the joy and the responsibility that you have given to us to minister in our community. Lord, as we come together, we continually pray for the school, that the Lord will lift us up, that the Lord will give the wisdom that we need. We continue to lift up our spirit because you are there with us. And in every efforts that we make, may you continue to shape each and every one of us. Guide us and lead us. In Jesus' mighty name, we offer this prayer with thanksgiving. Amen. 강하당 분날 Sindong number Tenet Temajakan Dimapur Mission Higher Secondary School Choir. Now time is given to the Mission Higher Secondary School Choir to come and present your song.
Tana Unuk Chambir, Mrs. Marin Sula, Chaplain, Dimapur Mission Higher Secondary School. Anong ji la arwagi tsengerm u tajung asunok den lam sadap tang asunok ajak sara sadama tumua tse anok manen yang u tse mendida ayong zeger anong ji ni lanem ipa mabang agatser. Yangi tamayam pastor tuklang tanzakartam digan arukunong sandak pa mabajak nong tanzakartam
Asir tamayam amang bapurtam. Iba tamasyamong na nako. Mission Higher Secondary School Sunday. Ano ko tulo no? Sangarmi iba maung ka tulo. Asan doktan noktakat sangar mo sanga banza soshi. Mabang labok tsunong. Sangaram nam tanong sanga kat sir. Asir manini governing board, principal, desayor asir student tam. Ajak tanong no. Asan nok ajak tangi Krista tamayam salam habaner. Kam ti buba mission school no. Chaplain kam counselor da inyakaror jangra damay nyakar sangram mabaji tapu ay ka lamsa inyak tatar kajiyong chaplain counselor da sano atsak inyak tatsa agok daji jangra damadang inyakar asir ibatan rap sama aroko mababalala nung tanzak tatpa ibayat sangrami kanam asir uzakibong nam maung ka tulo akatsaba da sangram tanang sanga jangra dama inyak pa niya ka self experience ka asanoktan lamsa dabar mabang po tunga tuko ko saka uza mission school boredom ita chunga renamar kalan summer vacation na anis sang zaka mamung tati shisa bulu sada iba sabang nung noktak sa sushi renam dabar aruba nung asanok ya tara lanjiarwa mabang ji akmagatsam nung bo uno ka ji jangramatam tse anong ji mabang tunga tukar sinshi tse ya tsira manali zagok saka imli pilama iba mabang ano asanok nam tatsaka inok chang ta asanok ajak tang mabishare tanap asanok tan lamsa tsaba unak pa ji alang zakpa takam ka alimatan tasandakta a redemptive relationship with the world or with the society tasba ka nung ichambiner asir sara satama akita pa lai shiba tukong ka nung achamdakar ni asanoktan lamsadapner. This morning's meditation will be based on Romans chapter 12 verse 2. Rom shiti terana tukongana. Ni amaya sinukta nazanger ipa putu yamya tan sitapa talima. Saka nanok tamalong asandan shibagi nanok takamimya malan shidakchang anong ji kaji tajong takizak tatsi asir taban saba tsangrami malungbalir aji nanoki angatatsi. Asanok tandatsaka sara sadamdi. Let us pray. Kiboba Yesu unok tang ibamabang na udangi mayaptang. Tsangram unok tashi mait patakam. Unok sasa kajamin yaktat. Sakat tsangram na unok udang unok tantandir. Unok tanala tanarong tanak tamalongchang. Shisatsi ajak na tanalay sang tigor. Unok ina u angatatsi jambitatsi. Anong ji tsangram nai unok ajaktan na tanala tasamdang ba tanang da sara sa dabar. Saka upa itam ajak nung nai kumamalungar yamajitang sang. Amen. Tana asan puto nung yamya melan shiba alima melan shiba ama ay kadi aroko kangadang impact, influence tajong alitze adama alima melanshibatan satan na asanok liba asanok aroko inyakyam masara asanok system ajong aji worldly mindedness nung masara bangla alimatan sitapa aroko jagi inyak nung kangadang tachungpa influential dasba asida ay kati yamaji pilamer asir chambier emaji angatater tasam kanong po ibaji shita kasidza ako alima renlok pa isap
asanok aroko ja teren lok pa alimatan putapa setapa ren lok tsela saka kudang lai shiba dang jagi mayaptir ibanchi mas asanok gi tang azung ba lai shiba nongji ashiba nongji ibanchi mas tsengermi melong pa ama tsengermi akina pa ama pa tsengdang daki zaktat seba ama ji meli tetrabang la asanoki tsengermi melong pa ji kudanga mga tatsi ta tsengermu nongji changda nang sheli tsengerm u dang jagi mehip nongbo alima liba liru tenji setaba deli ta tsengermu jagi asyir serabang la alima da sebaya kecil kejitan asanok setapa malizela Billy Graham 3 different points alimadang when he describes about this world by kanga chungwa shalir asir ibaji by shibaji the Bible says that there is a created world lai shibaja ki ashir alimaji tsengermi yang luba Tanyar ta mabanong ya may shalir. Alima sir itakji aliba ajak tsengermi yang lu. Yakji aliba ajak yang lu sangji tsengerm. Anong ji it is a created world. Tana bubanong baya shibaji. Yang ji there are some inhabitants in that world. Ibanong ji takam aliba mayam chir talisa. Asir iba ji tsengermi kangadang miyamba inhabitants tamjilir. Tsengermi kangadang miyam no. Bai ba chir aja suchir. Isu Krista alim mayuka. Iba ji alang zakts asushi. Bai takam akatsisa. Iba alima nong bayang lupa nong ji. Iba nong ji miyam chir jilir. Tasam buwa nong. Iba alima nong ji. There is a world system. Hiba nungji alima yinyakim kalir. System kalir. Asir iba nungji sadani anir iba nungji imsasir. Asir iba lima nungjaki asnok pila liang. Hiba lima nungjaki iba lima nungji asnok sitapa teli. Dahashirba. That world is a world led by or headed by the Satan. And therefore, God warns us to stay away from that land, from that world. As iba alima system, philosophy, worldview, iba point of view nung jaki pilang. Na asunok iba nung jaki pilang ali tsabaji. Lai shiba nungi asunok mabilatsala. Lai shiba nungji kangadang signal, kangadang Jangja shialir. Warning ay kadang agatalir. Hiba putu yamya ten sedabatali. Kalasya nunga tukong ka bazin nunga sinugi rebrang dangar bangla. Tang aliba iba lima tamajong nungi asano kamzak asuchi asan temenentem atama pi sasa akatsa. Asan miyamchir iba Tamanani taka ay tayam asaba lima ba. Nungji miyam chir tanalaji samats ananong lir damadat payong. Bai ba chir Isu Krista. Kangki dongi yuk paji. Hibaji alang zakza asuchi bai yuk. Kudang asunuki lai shibaji zangdang dir yangji. Kaji mamangertam yamsa kuba. Tamangar temyem se tsengermi latata jangja dang zelwalir. Alima tambarji tsengeram anamer lir dap lai shiba yakap nong shialir. Asir Isu Kristai alimay nenok sembara iba jagi nenok mesemba dang tamasa ni semba ta nenoki pilam tatang tsengeram chir alimay arura. Ba alima nongji tserami yang loba lima nongji palias. Ba jung anang asanok tangkam semar asam tachilias. Ba tashi
samba nong kuda sir asanok masambat. Tamang ertem hibali manong nai tsengrem shimra bangla ni tsengrem shimra bangla opposition ay kalir ako criticism ay kalir ako rishikang shilir ako timtam lir ako ta lai shiba nongji asanok tang changcha changta tang sayo alir tsengrem jir Isu Krista ipa kasa opposition ipa kasa criticism tapsada ta shindo ka sungdo ba anong ji iba ji lir ako kaji yung iba lima nong alir tam jagi iba system jagi tsengermer na tsengermer the kamsak pa alang sak pa tau ji ji mangatat anong ji nanoka yang ji alidang tiemtem rishikangshi hostility na criticism opposition kangadang arutse arutang jinay ang atadang na katanlir na ni malungpa nung chachapata kamada na yang ji matadang because they will identify that you are with Christ. Na? Asir tsengar mo ja gyashir ya Isu Krista tapang nung yatok pa kudang ni sung tami ni asushi nanok masang masya artsidir asir nanok rishikang shitir asir nanok anama tiyaza kita majong chak chambidir itang chi nanok tabalatze you are blessed tamalong chiyang asir kang abalang kajya sir kudak nong nanok sambaji tululir na ganatsunga da na yang ji matadang alima yimyama ji nai mawara sanong ji alima nong alipa yimya tamjaki bo na ay tsakok na namachimbi tsakok na rishikang shi tsakok saka na yang jimbadang na katanlir na tabalatse kudak nung na sambatulo lir ano lai shiba jagi asanok tang warning us baji do not be deceived by this world deceived the sedakse asan generation asan tansa jidang nung asanok anisa tsaba asanok deceive asatzabaje ay katang lir na lai shiba nongya may shelir tana po ba Corinthians nongya may shelir kaji yung satani bisa sa tasangwa kutak tanyar ama melantater he can deceive by melantater he is a great imitator asir tsungam chiriya shibaji mujingi asyuk tsidi da sega senongpo niya kung asyuk tsiba merang aja kuda sir nanok mamerang tsi kuda sir asenok masyuk tsi tsengram chir shiba asenok asushi shimba asen tsengram alimaya asen menana sushi asitsaroba badashi asyuk tsi merang alima jaki bo asenok ng contentment ay kapenaru tsi ko Tesang mga tajong tamajong ajak ji miyok tapadok. Na? Asan no kaya ni I don't have to name. Ni tutatamasyon nga asan tansaya ji na nga. Ajak to ims. Even the asan no tamang ba ya ims kadang kamadok. Asan no sara sa damdang amina share malinong da. Aren't we compromising? Amen da share malado kanata malado tulok sara sa temdias nunga masado because the cross has become old fashioned irrelevant it has become outdated saram tasayo ba Christianims tasayo ba ajongwaji alima tanaje tsengram jibo lira tabo saka disrespect no da tsengram ka matsibor no tsengram mazong mashare no asano tamang ba yimsi tasayo ba tajong asunok ethical living moral standards ajongwaji manager nong kuda lai shiba bener hibaji manager yung asenzer nong kuda sanabi kaja sabay maror ay tsengrami tamalong chang na kier no we abuse the scripture we make fun of it asir hibajagi asunok alimatanji compromise asir alima taki asenok trick as zemberanger ibanongji asenok yatok satani isu atitang badukoda
that's among the logical, scriptural argument benar rodo. Sedani isudang asamen da siya di dang to bay tanganong ibenar marodo lai shiba nong ibenaro. Lai shiba nong jidang asnok raksa tsa bay anisa tsa. Tamenang itan na tasang mang the movement. Tamang bayim sa asnok Christendom. Tamang bayim sa ji. Kangadang tight to understand sa. We have a lot of restrictions. Thou shall not. Minyak taba. Tasang mang sa tamas. Mitkicham bizar kangati matamer. Suffocating feels sa. Iba maji asnoki sayo tater asnoki anga tater. Saka iba ji mas. It is the most comfortable life. Satuk, it is a solid life. Asanoki, sangarmer mayam. Alang sa pataw chi mga tapa dyan. Tas sa mga satukor nung da. Asanok iba nung ji, kajiba, mis pilam zila. Alima, jaki po, tatsaga da madang, tabalagat sa tatsa. Zangaram nung yang ubaji, everlasting joy, everlasting happiness. Saka zangaram zangdang, neutrality singa maliago. Alima nung tatsang ka, kalan tamashiba nung ta ajamuka yor, ni tamangar ka da sanza tsabaji, zangaramar asosyaji, ay palamba tamrong nung duluti ba. There is no neutral ground. Zangaram zangdang. Na katan masara alimatan tadangashi na yangchi neutral kecamali. Shibai ni mimer, shibai ni asosialize da sir pa katanalize. Saka alimatan na kalami setapa zangram makalamara tabu taji zangrami makizuktater. Asar ibajibo asanok kangadang tamashi maba. Asana ka nangartam, asana awartam. Tamang ba yimsi ji, kang adang nagtabang da kamdakso ko. Asya ma ji. Alimatan na liner, tsangram ta na liner, tsangram tau chiya kiner, tsangram tamuatsa jiya kiner, saka tsangram ya kinaba ma takamalita terdas ba, amang ba portam ay kadang lir. Niya nir, nilay shira, saka nilay shir ba takamya, tsangram tsangdang takisok tatsa takamasang masar, ni mashitatse nanuk tsangdang po ni tamasya may nuktak tsakok saka tsangamar yung saknong ji ni matan tsakok kachiyong ke talong tiba liba liro ke chambishin na ke tamang ji tsangamidang madat. It has come to a point where we have to make a choice. Asanok alimaya akiyama dumasako how alima renaw ba isap ji asanok tamang ba yung sajaran zila. Yes, of course. Saka iba nung ji, tsangamar tanala chanchang nung ji, status tamabaya doon sa mabang tungo ko. COVID-19, silan niya nga, tamashi, tamang ba portam, lukewarm Christians tam, satangar ako di, tachungar ka po, talang kawa doon. Tachungar ka po, tsangaramtan, talang kawa doon. Nasir ni, kajitian nung lir. Asanok, ano ko siya? Hiba lima, sangrami yang loba lima nong, hiba satani yimsa asaba system na nong ji, tatidang asanok war alir. Saka, sangrami ano lai shiba nong sa, kudasir iba nong jaki jenpo alize, iba ja, sangrami sa tuyo alir. Asir iba nong jaki jenpo za adama, nothing but the blood of Jesus. Sanjanuz jagi nasirni mashitok tsudashi. Hibazji nasirni tukulak nong tamalong chang nong menulok tsudashi. Asanok tamang sendabi arwa sarasa tambajagya makamzukse. Mabada chongya makamzukse no matter how commendable it may be. Our good works will not set us free, will not lead us to Him.
Kaji sarina revolution, social revolution. Kaji ajak nungja mabata jungji induka inya kangko saka lai shiba nung ashibama. Zangamer sanjanu zi jagidang aser asen takam testimony ba jagidang zangaram cheer zangamer netsang tashidat. Na jungkaya tak nung ya may shelir, they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Iba jagidang Isu Krista alama shingaya iba uchi jagya utzamagok. Satani uchi chi tiaza kamdak tsatsakok. Satani uchi o tiaza naji miyuk tabar asanok na mangmang dak tsatsakok. Saka iba ji akok tsa sushi Krista. Asang-sang nung alimay arwa sur. Kangki tong jagi door sir sharwa tukor sendo. Hibaba takuk pa sir kalinji kajamalyago. Utsi masa mit masa ibaji. Shidak pa takam nung asanok miyam jiri mwa. Uday jibo ano aruzida. Kapoy unok dang titiyashir. Kan arutatay jibo. Anaban aruziba jibo milamalar ako. Aruziba ji milamalar. Aruz. Kutak jilir. Melongbi jilir. Tsengamar ni songji kutak jagi aruziba sa. Kan arutukor anong ji aruz. Hibatam rong nong ji atan ziba ji na. Asanok chokola awar tamangar tamyagi bo. Zip ta suitzim habang tungo. The choice is yours. Na choice ka kita. Na? Are you choosing the way of righteousness or the way of unrighteousness? Achidang simple as that. Hibalimay asanok na makatsitat pa. Tsangamchir Isu Krista alima nung alidang. Jesus was with the public. He was with the sinners. He was with the outcast. It was not just a social system that he was trying to follow. It was a redemptive interaction. Krista kachi udir waka pa miyam jirdanji nung dapa dang senze saka ibaji alang zikza asoshidang senzawo. Redemptive work inagawo. Iba maji tana asenok tsangrami asenok amang ba purdam dang nunye akina baji. Deli da sherba matse, jenang da sherba matse, liang. Isua opposition ay kaliasa do na alize ni alize. Na rishikang chichi alize pa achuruko do ni achuruze. Saka udang mayam masendo. Kristay itam ja udang mayam ako. Anong ji asanok ya udang mayam zila? Kristay ita masushi udang sara sa damtse. Asanok ya udang sara sa damtse zila. Asan dakam ji alang zakba takam ka ama. Society tanji jong adang alitse saka alang zakba takam ka ama na iba identity, iba integrity ba ji mintok zila. Tamashi tanlagi ja, tamashi tanlagi mas amaya kamatok pa ay kadang nanok ay kadang may iba ya kadang offensive asatagok ni ay palaner asatagok saka ni makizuktat bakaji asanok tanlagi aruko nung na Indian sabaitam arwa relief ata kachi ata mamadadar na tamanani miyok taptatar ako. Tasangwa ko taktanyara da siya aru tatara da lai shiba nong zulalir ko. Maybe it's deceiving us. Are we sure about it? Asan okay ko mapilamer? Miyok tapatukor. Tasang tat ka jamali. Na sir ni asan kibong. Iba nung ji miyok taperdang wood aw nung po. Kana tsangram tsangdang noktaktang na serni kachinong noktakalir
Na where is your standpoint ta songdangdang. Talang zi mali zago. Amang ba boredom. Lai shibadang jagi sa mihepti. Tsangram dangi sa mihepti. Krista zi jagi sa shitokjang. Tangari ma hau da maszago saka anabo. Tsangrami hau da shirabangla udang sa noktakti yangji. Masirabangla alimay asanok masizak tsibaji. Unsara lir. Asir tsangramdan arishi tepiyong lir. Asan takam malangzak tatsi. Anong chi Krista dang isa mehepa chang jasya. Lai shiba dang jaki sa meheptida. Iba u jaki asanok ajak ayong zakar tsangrami asanok ajak muajang. Sindong tatam kama kanzengdang ba noklang anat tukurti 298 asanok ajak kalimi lungchimer noktagar choir ya anertindi. Hymnal 298. Kalimi noktagar. Asan Dimapur Mission Higher Secondary School kum summer tama tashi ita arubaya idagi arugupur naba nongaliba arugupur nanok tamang sarasadem nanok shisatsu nanok rungsen ajangadang lir asri iba sushi board members ya near principal ya near unok the sayor the master tanur them unok ajaki kang adang penlar da tanai dagi lemsadaber anu unok talang kadang aus asur unok kisingi kajamsedets saka nunok sarasadam ji unok imanen nidang nang dakts nunok shisatz unok imanen nang nang dakts nunok rungsen nupu unok imanen nidang nang dakts anungji nunoki unuki akina ba ama tanu kuma tanzaga arur yaria arur anu manani dang yari daktsinar ni nasba anu manani baji shismer tatam kama asnugi sara sadama tsangram dang
the muaziliniba mishibama, Zingermi asanok na muazugo, asanok tentenugo, Yasushi asanok ajakalami longchimerang, Zingerm denang sangarang asanogi, Iba sindong tembangzi, asanok ajakalami longchimer sarasadamer, Amen, Ashiza sushi, the asens, the unukchimbirang, asandanga atar, asanok ajakalami sarasadamdi. Hallelujah, pa nanam tanang sang asir de dishi tula gasir na demishi de pa na lini ba tululu asushi pa nanang asangar unugi sara sadama ki pupadakan sangar tenzak pa ma iba sundong tachung ti pa nong tambalan siba asushi pa na tanang asangar na tatambalan ni ba tulu atamba asushi pa na nanang tanang sangar unugi ano manani iba ma mabang tachung majuro da shiu pa na demishi de pa lini ba tanang sara sadama pa Ajak madaktakok sang uzatakam tsangram. Na tauchi na yamli pilam na tamayam unuki asadang tsamakok. Na imuat sabaton unuki zongdang tsamakok. Na tang sara sa tamara na mapanararoba. Tsangram na unuktan na tauchi aki. Na tamashilinani ba tanang mano da unuki na tang sara sa tamba. Ubat tsangram na unuk sara sa tamlang ziba ngudang. Na danang kangadang asangar, patakalam shibangar kalan, na tamuat sa tampaneronok ajak alima dang yaudang, sangram alima tam unuki compromise matzit, saka unok amang bapur ka, alang zakpatakam ka ta, jangja, uchi nungya tangari unok tak iba, identity ji ngutat sa, amang bapur tam ajak tamalong chang nung chambiang, Aser yamaji anu unuk yang itanaban arutatse. Sarami arisha no kumwa chang nida. Tabo te cheer tanala tamashi tanong nong. Kaji sarina jaka sushi tanang sanga kaja. Ben tanga kaja sara sa tamaro ba sa kay tamajak nong. Nai kumamalongar yamaji tang sang. Amen. Kantatapa kipu Krista. Aserta putamaya, aserta